de di ni ekokopiemu ewo mfimfin mantin kura ni din ede eye asin ensuta abante wa wadi infisia edu enkun 19 years achese ni din ede Patrick Nyakon edi enyama hosembi ama wakokopiemu ewo aposifo akache achese se de ensem no esi ekono anhwe ya na chese abante obeko akwakopiemu ewo emranifo eni mama se de emra no etie no eni no edi nyonyonyonyo enam ye die bonfosema wedi enti na abusiafo yenka yenwani mbunra ensem no emu ye Patrick dia ye Nyakon na ensem abeto abontin eyesem ye entafo maya mienu a womo edi ye mfishia bako ene efa a ye kan say 18 months and 1 year 6 months old ye nua bema Patrick yi akwa fefe nkwada yi amachese nkwada no waye womo ye say fruban chese wa se womo a ye brofokase ye be kan say we defile womo na according to enchemu free nkwada no ema mo na wo hwehwe ne mba na wo hu womo entie no ema ni bobra Patrick yi edem no kokko hu se ne mama ye mienu na chese womo eda Patrick dem unconscious na Patrick nso eda ne bia yente ne ofa nkwada yi odi milika edi wo kokopiemu wo hospital ye Francis Xavier Hospital wo asen Fosum na wo na doctor for na confirm ye say ne mama ne defile wo ma cheso muko Patrick yi ehu ensu na se ne spends wo ye kakra nu ehu a chese nu mama mi hu se de bi na chese Patrick aye wo mu mai bone na mama nso ebo ni kuna ni din ede Francis Nkum Junior amanie na chese wo mu ede ensem no ekokopiemu wo aposifo akache eche wo mu dem ye Patrick aye ede etia wo mu ema ni na elumu ama Patrick ababa bekasa na kwan ya wo fa so otimi fifi nkwade yi etimi ma ne hunso wura wo mu according to ye doctor's report no na is wo mu spends ewo akwada no ewo ne no na wo busa no kwan ya wo fa so etimi ma ne hunso timi kokko dru akwada no ewo abraza na wo force na wo etimi afa ne bema ansha akwada no azena no ochemu se o de bi odo so de tututu ye akwada na ne ba anase na hifie no ano na tese ne hu esane no oja edi egu wono ho esa na ebusiafo se de ensem no ekon na chese se de di kan no mpenefo anasa posifo ye enhihye ya je so do kwakopiemu wo cause na man gotie Patrick nensama wode etu edwane ni ebiem so aposifo nensama wo mo eka ye ne ba ye beto aso kwa na se bosome no maako edu enwotwe utimi eye ni sei form to acho na wo inside me charge battery me no munyana na ewo ifi baako afi mi ja me fa hodai ntimi da ma huni eye me mama ko here side we woni omodai acho kakra na menene dai me huni kam atons na mama ke here side no wo de ubema na die ya na wo nsa na ye me be ma betin runners but doctor Funche say omuhu say wo sperms go mu acho ban say na runners na wo sperms buy acho na eda ano na eda ano wudin kan ye penny first na wo ye kakra first kakra na na menene wo inside one penny mo no o abontin one na abusiafo say na Patrick Nyakon already 19 years SHS boy nensama wodi etu edwa obi nim say beye bi na ha no say mumu bi na manipulating no say den o nim akono kunkun a etimi ebura abrantie ya enuti wotimi edi sanya ma wonsama ama enede ne ho akwakoka edwemu na na makwanya yi eso na ye de etu ye mamnu fo ya mano ye njeja wo mo ejeje musa wo kwada no ye nya wo mo sa because akwada bi wo ho no hu na se de wo si etie no hunam ene nam e wo no no be bi hu na onfo mu se wo sha the fact se wo yo banko a edie na wo hu no se no hunam ba bi ehun ko de wo be de wo be ni wo be na ade so ne ebe di aguru bi a ense fata na nka ye no ne se na mbeza akwada wo nya 1 month
yeah 1 year 6 months sorry 1 year 6 months no ho ben na konwa enti yeah abrantia Patrick etimi enya atenka bi ewo ni mu senti enunti wone no akwakoda we dia abusua utimi se enye kwada so obonefo no wo ye wa na so mu kwan obefa so aye ni because one show you na wo ja wo e ma ne fo wo nu no so ye wo no de wo ye de opa de be kwa ko wi echi no ene ye enungwasi nti enya wo fo ye ma ye ni na opam ewo ye ma no wo mu enyini ewo no ma ye nja wo mo fa ma mu a wo mo ne ye ntiti ye efie sa keke se na mze nkwada ne penasem enti na wo ja no na wo ma na edu wo mo de mo atrenchie ne wo mu pie koba elie anya sa de ne da ne da development ne de ye beti eye ebi abrene abribia na so onipa na obekwa kwakodemu ebia na obei na wantimi engina sa ayi ya anu na obi awafam de ahwere eye ne kra enkwa etiebusuafo de nsem ababeto abonten enu no Patrick Nyakun a wedi 19 years ni bolo fosem a wedi ajaso no amokrampo no ni mekwan ye fa so a otimi edidi se na ho nsem no enso wanya aya bi asisi wakopiem ewo aposifo akache enu no na ye ni ebedi ensem no echi na se de befimu ede ababia no so no ye de aba beso mu so subscribe to channel na ye na mia adoma no se de be ya nya uploading video bia also so wetime nya notification or phone laptop and also tablet so follow ye our IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook and so @tumagh. Ebe skapa any desene ibesan edi ehia ibimaka